Batesi TV, lawan Rashapi daka Frank Yamaha, the Maxi Sports Scooter Aerox 155. Ringkat bakanet foodish, ordar mapi, nginwan ramani, hakir dobyeng jompi. Menteri Kesorka Jelau ba la kamen rumbui ubalong ru MLA jongka Amlerem constituency haka arfui trek no pra arjar arfuar ulabu yu maunung rem nakabenta pachnapan he bad ban siang rong yak surok na Amlerem shamuk tapur kabajrong khatsau point rupho kilometer haka jinglot kaba arfuar klor shispa arfsan laktam yakabalabang lingba Central Road Infrastructure Fund. Hakani keju usngi uba lakamen rumbui ulak pli yu maunung rem jong surok rong baladep sna na pedeng syakap terang belang kabajrong saw point rupho kilometer hak jingmang pisa kaba lai point nyu pukndai krur bad ka surok pedeng syakap kabajrong ar point khandai pho kilometer hak jinglot kaba ar point ar punyo krur kibala sna lingba ka RIDF 27 Hakani kesngi la sakilang deki wahe snong ki sekretari udoloi jong ilaka Sat Pator uba di Lakashang u executive engineer PWD Roads South Jowai Division uba ED Pakenten u superintendent engineer kata PWD Roads Jowai Circle uba BW Priya bat kiwe hatu skip na buram hagajing taisme nong rim hatu chini noya uno sorok ekitensikap sutapur Oleh sanction, nade life trip by March, arjar arfu ar. Tangre, negidaw ki kam office, bel kitnat lumpore, hado tangi kinungay, hado tash minongrim, bahaka work dengan alat je, tuga PH construction, hado chiniga no kono serok. Betul sedangnya, Maria tigini kinungay kicuan, tapi alang berat kena. Nandog officer jong kapludi, kasi solution, kidaloy, kirabat sinong, nakadyo kinong yaalang, juwe palaburami, hak mereka, kaya dapat katusang kino, hak nagsarap. Komisi cakap. Sa sindiang, hak na paisngi jong arpaw turig ubnay, Desember arjar puar, yalan lang hangne, hapok na sinong pensikap, Bagin sakhi ya kajingdet dan pensna ya kisrok jongka preskap terangbelang bat internal road jongka preskap hakador ar klur kendai paulak ya internal road preskap bat ya kisrok terangbelang laka jongka dor kon kada kejia kemen Christmas hangis kilang dan plepun dan buram ya kajingdet pensna ya kiniki serok baro ar peli Commissioner. Si barakaway nilang di badan bak. Hagalay po tuloy kumlay mas arjar po ar. Arspa san punriw kulur nriw hawla. Kisanction nakamta ka state barakaway. Hanray ngihang ne ngiyo ar po ar kulur. Haarlak san pangujar. Naka-arspa san punriw kulur nakamtakasti. Amday itong kata, House Lim Arda kakra, kasorkar via sispa sampuklur, tam, nakamta kisurok mantaka Central Road Infrastructure Fund. Ninang ni ngiyo yaka daki muktapur kukwado amsku nyuklur tam. Kawar is merakaway, kalong keberembak tam, hakin isan telikisnya. Namara, yang nak serong nak penskap apa mukapur, kapan sang hakin iskibanwan, nilai sanction arpu arklur, kumangne kat arlak santujar, nak mentak kat 1 kilometer, point rib spa, kat 1 pro kilometer. Kabar, kabangiladet. Ka Panginoon siya kalau inugrin mentak preskap terang belang na mentak 1.5 kilometer hakador lai point nyup kundai klur na lor ke Bangiladet mensuasan kilometer na mentak preskap
Internal road por ke point kendai kilometer hakador klur. Lambaga RIDF 27. Kaplan Shkat ka Muktapur Barkhat 100 kilometer 100.5 kilometer Kabanglasna hakador lai point sanpro klur. Kaplan Shkat Jamuchen Lengba Pim Jeswai san point rim san klur hakador new point kilometer new point kendai spa. Kasenda am sotai lembah pim jeswai 3.6 kilometer 5.1 kilometer hakador 4.4 klur. But kunju kono omne kadauki Muktapur 10 kilometer tawakut amsko. Kamu disurat dibangilas ya ban sanction hapo kawar is dibayatan ya so ya kawar is hagi ni gisan tuligis nem kilang 10 kilometer point south pa meter 10 point south pa meter bat kajingot naman tagi ni disurat baro kalang 10 klur point san spa hanya busan lah. Perkan mati tahu waris 10 kilometer tam 10 klur ilayo banshna ya kisrok hamne kiskul hawaris ngilap shna ya katrang ngilap shna ya kate lai punyolak katrang lai punyolak kasna kemai shnong lai punyolak Muktapur lai punyolak. Bagi bagan shna menta la dekat pendakin alot hakan katiyo na menta kasendai mission saw laktan Jongshen Amjalong Sankhat Jarlut Ameri bak ibanganang approve menta kasngihi kidai abinin kasngi kidai na menta kapantubo darang menang kapantubo syakane kathai kejong. Gini development kiba nagalyang ngejongi kum kinong mikmat ngi perkhat ya kanagalyang kejongi kanega surak ki penhe akapor jomno is surak tra Muktapur akapor jomno jingking perkhat akapor jomno jingking amtermo akapor jomno ter ite ban perkhat bonsen Nasi lahap kajirwa kajitu kasur kabagi syat kitu iknarit menne. Menta kibabun, kibril, kibabang, kibapna tuli, bantuan ya kibril. Hanaitik ya kikam. Nujor, sansin maladat kanu tuli kisra. Menta kata krur, kanu tuli kiskur. Dan bakadaw kinong syong jamu ngidin berkat. Nidang nanganga kerentang yang kawar is. Kren ya ke konstitusi barak kuwe. Dan bakadaw ni kun genong mikman ni berkat ke ke bangin le. Na kerenta kinong syong. Kawar is kamdo benta hakado kono kalyang. Laga de irrigation, laga de school, laga de kisrok wasnong. Na boda area ng sanction Surok lirat ako Amjalong, ni sanction ka surok lirat ako Sakotor, ni sanction surok lirat ako Amlari, ni sanction ya kiskulru lembaga boda area department. Kiberang sa tangkat no, kiberang sa tang ka amtra siya ka nagaliang kabanyak surok. Hoy, kinang masing habriter, ter. Dan bakadaw ngi kung ipad ba, kane ka nagapor berkat, tem tarajur. Kae baka nagasarkar kale, nakabantaw pad ba. Berkat, sa nagasan jing kaya sa kasan spirit jing kaya ako ajaray. Ngin yung po berkat. Ngi berkat ka nung talang ka di ka CHC ka bahetam. Kamaw ka ang rendang mentakas ngi kanyo ay hospital, mensyuatang kasentar. Kapelskap kesentar, kajarai kesentar, kedauki kesentar, kenong telang kesentar, mentas dan dah
ka hospital. Kita percaya ulah kemen mungkin wah bagan kesurukan urang. Oh ngin blok ya katandar, ngin blok ya kataki ya krenstrum sneng pembipa. Ulah kemen remboy udah way na gikat armon. Nam dan balak blok. Kibon gibril. Kim sa tanap. Ya kataga school ngakor, hangkor. Oh la remboy suan tok. Maka katu kajaka fi akasan akar siya ay. Manta ka nagasiti ka doon. Hapo ka mobile nga sang senletar. Menta tip ka ekin kret. Kinong o ka day ka tu ka ba extra comment. Hoy, ulak marangol din ng Pakistan. Kaya ka extra comment. Hato, kanday ka jang pigi jang ha. Diyan ka daw. Kimabuon ginang kuno. Lembag RIDF nim judo koy pakaskim. Baro kisnong kis weta kong sikiyo. Yang iskim lang baka JJM, ngi kasandaw lang baka IDF na da JJM kanum kot. Kashkan lang baka IDF, ka Muslim lang baka IDF, tirte. Hapa mo na area, yang school po simling suk, rugi nang yo nag IDF, kaya ka first time. Then baka daw, kumikilong pa, piday ban perkat, raga na kuwar, ba, Lak man remboy, uyan nakamanta ka roy ka par, balwan raya ka hok pa jang pi. Kasab sam klor ka ka hok jang ka 7 anurem, nrila pimyo, unaw mikhat, uba, laban man ra, pinumyo ya kita. Kita kilay po klor, ar klor, kanya ka surok ng sikat tung tapur, ban nyaw klor tam, nalakim tapur ng baka sentral, road infrastructure fund. Sam semen swap hiyo hi. Balay man ta, niyo. Din na kadakayo. Taong yang itu basusi bang iwan buk manong rim ya kadang surok. Sekabatumen. Bapin yo. Tabak natip kintum. Baka tu kan nepon na trewa perkat. Kan kampum-pum. Kita mau kasurok ula. Tabak pum-pum sudah. Kinsakong lay-lay. Kakam kan yay. Bat kan yay. Dia nak daw. Ilan kam gaji trelang. Ilan kam gaji trelang. Ilan kam. Ya kata kajiya snok tilang. Ban kin magjilan kam yung pabakid ang bun.